Poštovani gledatelji studija kod Bosanski Petrov, dobrodošli. Evo nas ponovo u Bosanskom Petrovcu, subota je najhladnija noć u Bosanskom Petrovcu, minus 21, a sad ćemo malo se opet gaju raditi po ledu, jupi, gaju. Fuck, pao sam. Ovo je bio pad. Osjetila je moja guzica, nevjerojatno. Ovo sam osjetio. Ovo se zove pad i to uživo na kameri. Kada sam uganuo malo ruku. Aj, fuck. Zaista ovdje povedlo. Ljudi, ko bude išao ovdje, čuvajte se, povedlo je opasno. Dobro. Zaustavio sam se na vrijeme. Još imam biti malo do kuće, ali ja se ne volim ovako malo klize. Zato sam 2 put pao. Prvi put kod Ade Đanća, drugi put ovdje. A ovo sam baš dobro tresnuo sada. Ovo mi je 3. put da padam ove sedmice. Sinoć sam pao na stepenica u Izgali. Kad se silaze niz one stepenice, tamo se nešto dobro bumnu. I sad udario u guzicu. Evo sada kod Ade Đanća pade. A tad je bio bez snimka, bez kamere. Evo sad sam pao na kameri uživo. Zato čuvajte se ljudi, najhladnija je noć. U Bosanskom Petrovcu minus 21, nevjerovatno kako je hladno. Ova noć je najhladnija noć. Evo, pozdrav svima. Evo me. Ima još malo do moje kuće. Evo, ja sam 2 put blebnu. Otpad. Otresao sam se. Prosrao sam